Ke 1896 1896 ejen lel kenangu 1896 enjene nonke enjene jekena real sovereignty ka Africa maybe ke real sovereignty ka Africa 1896 1896 Nenon ko sovereignty, obi sovereignty beben, o take a nuari, te aradian matin, te wujin kel and ye kush kingdom ken yal kel, aradian mar, ya sovereignty mito ya nonka Africa ken. Me mikula tika Ethiopia, te nuari thin, Ethiopia, so maroy na ke kush kingdom, and kush kingdom te thin, naka Ethiopia, te thin wala. Ya kule ba wuyi ni jente di ko jike ke kon. Ken jike kush kingdom ke kon nuari. Ken enubi ni. Go ke ko ken bane keling. Ko bane kule ngase kon ngani. Ke ngume tuwa ke rite nyin ngwan ke kon to. Ko mo ane ken yane keling. Betita go to biwa ke kon. Kingdom keliu malago akajamo ote ke kingdom mayada tela la lonke leti ken ko kingdom Korean e king jerwade ko ke king kene queen yangwani dial yana dial ba merwi mon atela mashala nuari tel ke kingship ke queenship no moya kash nuari ke naiti tekangu ke kingship me kwala shola the Kush kingdom. Take information ite nyin ngwana long te kwen ka Facebook gwa me lakin ko inala yana queen enje la ba ke ba ka banyo le rienyo ko go ke ko ba ne ke ngash enjen 1896 meje ke nangu meje ke na doran meje ke na real sovereignty ka Africa keliu bieje 1896 kudara fal nankel gwame kok tauke nake kukel kwena ngwan bit ne menyo matin mu wika omar enkele me kene bakel titi by non county ni kondan wol bakel (1896) bakon nongdi bakon non county ko nuara dan wol bakel so and sovereignty obebin makwala shola sovereignty ibin ka Ethiopia o be ka kon akonanti nong neje ko jenen kwana jena wono anguma lorke ketar tar ke 2005 me kwala tuno bi wi ara di wobe pen ke shangarew ke faidok ya kaira rena jonga ne ya roda marne ka jeji bur e ba jien ba kwen mani national anthem ka ba roy kana ka ba war gada kwen onga ne human right we mon ya fal ngani roda mar ka ngu ya roda mar ka waitami e ba gorgwani dial ene dial ba we nyame e human right activist ka ya human right activist ya fal jana ya roda mar ka malisha ni and we are not you take a jerry madum did you need to want you cry along you don't want your color a shang a kayangarar ka shangarew ka faidok 2025 a shangarew and yen shang non kanangu and yen shang me 1896 shala the battle of the Adua and yen shang a kash kangarar kama yainen me kayarar ke mu kayarar ke logon te ka mutidara oti arodian lelene ya sure de sur ya kayarar ke je nyu de na lunda die de jaw anyo sar 129 years oh the battle of the Adua Cat 2025 129 years in existence. You are open, you are open. I know
ma ye je gwa ma wu jode e 9 tuwa ke bangwan titi luda na ngu luda na shang e bangwan dien shang e bangwan dien me jana na ngu me jana na munji no Sudan luda na 9 e 9 jene e kenjeno ejene baba ten jana sar ko ke rundial na me anga daf kayamel gor kayamel ngashite ke mashallah battle of the adua kodi ke wiande ke shop kin me igwade shop enjen yawotin yada 9 energy karwane me angumalude 130 years in existence yet karunta kwar we agenda andok enjen battle of the adua arude agenda andok titi luda nangu luda ne shangaliu ka garang enjen the 30 years nu the nakon the Matthias day shangina mila kone le celebrate nangu mila la kone le celebrate na ne kon dia te liu te amunji nu Sudan te ya gore ken shalke katuka waini at the Matthias day enjen the 30th ko 130 years and tell metana Russia 130 years adua the battle of the adua na me nonke power ke Ethiopia under the battle of the adua beke 130 years awale yeteke 130 years me ya unenba me ya shube shangden yo te gwa me yo play yo ditung one queen yo ngonit and jeno odi a coming of the sovereignty ka Africa ko Nuer taneke yatin kodi akon God Kush kingdom bino Kush kingdom pin a bin Kush kingdom jen foinde kwana rudanyo je take a mashallah we won on the agenda of 2063 take a mashallah the agenda of 2063 we won agenda of the 2063 yeah Jody naka shanga won DH kapai warau 2013 shanga won DH kapai warau 2013 mai ninta to ika kwen from that day ke ninda ni te tin money wo shop na pan bikaje tika ninta 4463 tika ninta alif nita kut alif ni da ngwan te kur da ngwan te jen bakel we a doc and 446 nguma lode bienen anjan to de 63 and 63 titi emishal kedi emishal ke at the agenda of 2063 kogo amone history winning obedi yana bi wiye ko leune ko kon ebindan ebin Kush kingdom ka wi mon ke lew ya roda mar ko Kush kingdom jen foinde ya bi miltika existe na nyo ya roda bi nyo mil bin wi mon babas ka bashus enjen ya ka woy man te nyin wan ka Bible ya te nyin wan along te to nyin kon ya ka woy ka Bible ya o kweng na to kontin ya o moy na kon ke Isaiah chapter 18 enjen ya o kweng wono ya mo to du bieltin ya daba ka level long jen foinde nguma tetin so and agenda mashallah agenda 2063 agenda 2063 akon Nuer fine kon enjen ngu na me joy ka korar me akon ka jube ke na di de dan me je ka kon yana te 4463 years no 63 days ninta live ni dan one te jenda one te jen bakel we dok ka win mon ke diertin lar ke je ba je na tele Sudan tele South Sudan join na Sudan ne to wani anga je ke na te ka mashallah South Sudan jalav ni to wan ka doran ka kwen ka system dien te Qatar na rai dien Qatar
ke South Sudan ke kwenka system dien kwa South Sudan le kwenka system me ya ko wo dula ko yo ko wo dula ka Qatar me ya ko titine gor ka bako bak ya ko joe etilangu ya ko jo sele South Sudan ya ko jo sele South Sudan tena Sudan tin passport ni kun ba ya piemre ke South Sudan ke Sudan yo jo la tako ka dor mashallah South Sudan enyen kule tiko ke passport ni ma ya ko bi piemre la South Sudanese ka ya ko bi woresh ba lu jo we ne ba kotin ya ko nang na 3 hours ani dan jok kama tar o ba warga ba South Sudan ba kwen ka system ka ba ngulel ba passport ni ko ba ka kwen tin enyo wale mo winie ne wale me onyo kwen tin kopan 4,463 mo winie ne wale me mo wi wonyo maktina wale baneteke ke ninta 4,464 and 64 mo and 64 tribe of South Sudan te bane bakum ka bane mar ka Afrikin te kong I wish barot ba board me na mo ba board nyo ko bane ka kula nen ko ba ka kula la ready oh bane 64 tribes a beke gadi 64 tribes pan Keninta 4,463 from the 15 and nak and a con kapai wareo 2025 no 2013 koya kon na ke the 15 kapai wareo 2013 mawika kwene ninto manipan beino 4,463 mawi niene wale me wamatin plus 1 beino 64,464 and 64 titi and can 64 tribe to in South Sudan. Titi kon kele tadi. Kwa jana wana. Kwa na melwa munji ni Sudan. Ha? Na kwa na waka munji ni Sudan. Shange ye jien. And we are yokule wasino. Me yo writing. Ye yama and battlefield jen yerma ye yama kwela la anduna. You man you ka we me tarash women. Tarash kanyan the 130th celebration. Tarash women. Kate elar kendi ali awo ba ka kunga gwa ni kien kata ba lar go ke ko ba ke lar. Mamatana roja tako lada kodi tedi ate konte yalar bakala lada obet ke movie mo bakamrar mo mondung battle of the adua mo bala gweshke ana bari alaka bi Africa keliu African keliu ba battle of the adua any shangare ko fay dok ma yashop bi Africa keliu Gwani wish Nikki and the Albika Nur Gwani Tato about Battle of the Adua, the coming of the sovereignty ka Africa, ba celebrate the Kengwani dial. Tena lada thin. Tena lada bakodi, and then Africa find there, but any mayo, you one ba, but they need a kudaro, no, they need to live nidaro, any door, any door, but more South Sudan, but when they need to live nidaro become rare. Ano. Baka Omar Guakel, baka Nyesh, Bikala Ngu, Bikala African Army. Baka Shol Bikala African Army, to bagang na Africa ken. Banatil connection kel kengu, Banatil connection kel kenaito kongto. Ano tilada, Barialaka. Take a tongue one, Arialaka, to be Quenwana, Tayalarka Yakam no Hobakelar. Kon ye kon jo shange mai ngulel mai 2013 from 2013 mai nuori jen ka jube ka shanga di ka shanga won viet menaka na nuori ka fai wareu 2013 ke Salva Kiir ka independent South Sudan ka ya milati Independent South Sudan, Kamilati,
Salva Kiir na me kon ya na jien ka South Sudan na ka shanga won die ka pai warau 2013 ke Salva Kiir kemil mabi jinuf kele o beberar aba celebration aba lar kemil tuo angoma ituo keje oji ka doar ken fanken tele ka dor anji ka doar te ka dor ya ke kes dor yika tirai doar te ka dor ken anji ka doar enje ne lel ken ngu ko Salva Kiir ye ramade ngulel ye je ramade sovereignty hada ibe celebrate again ye de tuo me yana celebrate ke 2012 o kon dia tane ke te garma shertin ka kon tane resh ka yone celebrate kon dia kodi angwande ka duor yenga ye selfa en kuer ka jinwa Sudan en dungani en dungat Kush Kingdom ya ganga kawai ke zaman madung did kawai jona mo nuari waka wakom awala ya kamo ke kuer ken kuer endundien te abi mir tova na ken bagang tin ka Buom ko nuer yang ye ko ya ma bi ko ji mo wi be ni ka je ama hi no ya bi manana je ba ba mas ka ji be nana ji nyok be nang belandunde angu o kon ka kon gan ngani ka kon Kush Kingdom tela ma pare kon dur ma dong tela ma mat kon ke Israel e nyoza matode me take ma ya la take ma shala 39 laws and 39 laws nyin jani 39 laws nyin jani tato take lorba re take dan ma kwala la take no ko kana gor ka bandu dan ba ma sheken and 39 laws bika wash bi dok mo wi ka olun bi larka addition everything addition take addition kana subtraction ke multiplication titi dial titi take ka lor ka tikon dial tilane mo wane ka add bane 3 and 39 kwane ke rif you kuka plus so plus 3 plus 9 3 plus 9 bay dongu 3 plus 9 bay dongu door Israel down warau mo we go add and 3 plus 9 tito what jani tito 39 laws tida dwal ka ko na take 39 laws te area laka atake wano mo we go add 3 plus 9 ko bika ref bj 12 and 12 lo danangu 12 lo dana the disciple of Jesus Christ mo number 1 enyen joy shang edi ngundeng yen foinde larkeje ya to ngundeng enyen Jesus Christ me anong bane ubelo bane we Jesus ajan ngundeng foinde a prophet bisana we ngundeng ya de fala yep to dia to ko history me ro de to jogi me yanen but connect queen yo kwen baka Facebook mata krama wo bi ke link bi wo be ka link like we mon ya joy ngundeng yen foinde nga Jesus lakin bra magwe jengane yong be we ya we ngan lakin shankel bane bin ma dane bangai bana we na me jantua so kon me ya lo Jesus Munde. So, and 39 laws, a 12 disciple of Jesus, Lord and 12 disciples of Jesus, Lord and 12 tribes of Israel. Door down warrior in Israel. Kokon, Mundan, Polde, Baokam conquer Israel. Polde Kanangun. Couple Jinuva Sudan nangun enjana yenena kwa dia sham keke katel mo betin ngar keke ngar iramo diero sham keje lel kangu mani kon be yana diertin kodi ko ngun ka kwake kana pos ke kwake na go ti de kula sham tin ke kana go ka goro ko na bane nuertin ka goro bi dor nuora bela ram kel mo be kwake be ngar kele ke ka kon ja bane kwakon ngar
ya kon wash ya kon woire doar ya kon nang nagwamadong ya tanko nang ka Uganda ya tanko nang ka America ya tanko nang ka Gambele ya tanko nang ka Ethiopia ya kon da fin wi mon ya kon da fin wi mon kodi ko yana bila ne ite bane rodan mar ngara dundan kaya gore bane dundan ngara kon ya kon woitin kodi angar ke dunian ngangar ka sham ko to da ba sham ke na ba yure ken kenyen zamano ko ya bishwom dun kwal yala shume shamiye ka kwali ka li ko eni zaman mo kwali duot bilie ko jin bai jinen tawiro du ni la ringwani so kon malali nga jana siang be kwen ka bible ane titi ke kush kingdom yi zaman de shob kush kingdom ye jien na ke 2024 ke shanga jadara wiya badak ka pai barau yi kush kingdom ye lunwi mon so kush kingdom matana roshe te jel kel ka kon ke jen zaman ke liwe e shobana to na shanga jadara wiya ngwan ka faidi no shanga jadara wiya badak ka fai barau 2024 enje ne luin ke kush kingdom pen mebe kula joy berode le ka obe lui ke jike ka bete shunga ko ke gorbete ka mashakili yanga wosh kapai badak yanga nang ka Nairobi yoko kura wagwish gwakel kona Raila Odinga ka Nairobi maya ka sogwei yo wiye yo roje jie kodi angu ya ko juja ya jo ngu ya ko juye we ngu kula wiye ka ji ka teke ngari de nyin ngwante bia win te bi kitin ka bi enjoy ya kon jodi kon take mashallah Buganda kingdom ya jala long ko kingdom ni tikeke kandial beke nika any kingdom beke ka kush kingdom ni tanyin ngwan beke ka kush kingdom kashanga dar ka yom sibidewe wena yo watin mewa oraitin take a queen the queen mother shala ania queen of the Endungana the Ashanda kingdom. So the queen mother of the Ashanda kingdom take el kanganika take el kanga cadet changa larkana battlefield me larkana celebration dung battle of the Adua yala na roi ya kolana surkel ya sura nikela na lady ya kala na kwangwamo ebanga jogore be jekanga kayom sibida be mo kashanga badak bako oje koneje ko gore bako women's day bako celebrate kel so ye kingdom gwami kena kingdom gwame ye keba margwa kel so gore yen biara do you like no one shanga san kenangu shanga san kena mala bikul te jinu Sudan tanke ke shanga wal rew ka pay ngwan 1997 ko nabar jinu Sudan te kelor shanga warew ka pay ngwan 1997 and then the san kenangu san kena warga enyam mikule mimba kule gwore CPA enyo biro de nyo ben kan biro de nyo wona gwami biwo e bishop na gwami so N12 luda na door Israel down warew kan door Israel down warew me bikule ben Jesus bana we take Jesus mo and Jesus luda na ngu enja ka down warew jaka down warew luda na door Israel down warew
bana kweng ping e pa ngwana me tan kene me ato ngwa ngwan dial mi kwom ke Nuer mi kwale chol na kon ka binya jeje be we to ngwa ngwan dial ngash ke je kana ga Nuer ya ka pus ngash ke je kan to ngwa ngwan dial ken ga Nuer ya ka pus ya po ya kam ke lakin kon liang ne dit mi lor ke dit ya na ngach bana kir bana du lakin ngwani dial ya ka kungatin kwane ben ka 1997 en 7 me lude nangu en 7 lude na Spybaro we jane na mundan en 7 me so year 7 bang malingi ya 1997 year 7 bang ano titino en 7 me lude nangu a completion number en 7 lude no ya tu and with one ya tu shang you Korean shop en Africa ya su shang you Korean shop kokon en shop dan kanele shop bang mabane biet ya ne nyo win mon ke lewo kono ya ko shop ko yone ngar ke shenga jandara wiya badak ka pai baro ka 2024 mabanga ya win mon dial ko ne ya ngar abi Africa ke liu benyur ko celebrate akodi ko South Sudan ko Africa represent enja lade lat kene jaken Africa ke liu ya nyur ko South Sudan milagar kake ko celebrate kwala kushe kanan South Sudan me enjen kush kingdom a Korean and Ishop shop kush kingdom ya win mo an kaliu jai shuang shop kush kingdom ya win mo an kaliu ya jai shuang kora America kana Iran a religious war gor kete kama babas ka kush kingdom ka ya bilong abal ko ya la too late ya kush kingdom dungene dan dung dang ngunde ka lo jo de kush kingdom ya de lunjo lakin ko dang ngunde ya ro ne jene wane lo ina gwade betin ke 2011 ya kush ya dang ya lo kon ka waini dang ngunde ya nang ya lo jo ya lo kon jena ke kon ngube lude ko dang mete gwama ka ken ka waini e kana ya we ba kon ka kene ni titi bumbu jen min mafi aba power dana ba na ko kene me ya nan ke power dana ken ya ukusha na titi ye ne de dunia nan me ya nan ken naga ke endangunde tuena anwa ika ngwang tino ya kan ya oyore yere ken kabab din kama tayari fin paya tayari la yer ya wonyo ware ken ya nongrar ya joy ko kono ba ko ya lojo ya we ni titi ya ke de lojo ko kan tika kur tele wen mabia ka jetin ika lief ko mani me yana mundanje ke 2011 immediately ka live ken you know enya me do kodi ne me jana dundun ko janda ngunde fonde tuena pyramid endunda ka Sudan take 250 pyramids me kwana le shola bia ngunde en Sudan take 250 pyramids to bia ngunde ni take a thing ya wedi
Ya we ga Nuer ka pom. Ka pom. Pyramid ni ka pom. Mo ka pomo. Ya gurbo. Ya bilel ka pom. Koran nga na riem. Balar. Kay mo. Nyu je ojen. Foinde ray Naath. Ko yana bin. Ko gor ka bane ngash. Ka ba ngash na history de. Ko nyin ketebe balar. Ya bin ya kalar. Tike wano joj ke. Ya mbiye poinde. Ya balar. Kalalar na pom. Ya balar ke ngu. Ya balar ke poro. Oh. Makula te biya ngunde ango. Mewe kana Paul nang. Na Johnson uluin. Na wibika. O ba conforme kana tuo MBA matatin. Ka tuo ngunde nga makute ka existence. Yendu ngara. Kon Kwae o bana mat Gwa bana jalkel Komi joy kana kon o ba kon da fin ba kon josh Ko kingdom keliu matekel La juwe ngwani Mayada ba kule defeat Lakini ya kon da kaka kon longa defeat Matana roishe tadi me Kum kwara Ya shop Kwar jana kon Ye jo sheng e kon ene Twaj jane e kweng Lakini ngama Lienge Twaj kweng nene ruanewe Twaj kweng nene ka ruanewe Ko twaj teka gwande Ya ubanyoz ya ka Facebook Kon twaj jen foinde Ya kweng tadi Ya ka Facebook Ko gore ba nene na ko yang ngat kan wari e gore beling ko kon bum hujan ko kon diale kon kwar tele king mala yake king la lar kana nyin ke lar kana je ka so kon ka kon ngu ka kon gat kush matana jelle matana roche Kush kingdom ya bin fin. But kagambela mo lianga mo. Ay kut kaf kagambela jaira mo. Eni ran a prophet. A bin Kush kingdom. Young na. Kagure be news na. Gure be rode news. Kotele ramane enjir kangi ja ojan Kush kingdom ya shub. Koramide lar na. Ye lar na bile kabiede. Lereja kabied. Enjen lele nangu. Be bin berode news jarade. Nu the rode kagati nyen teti. Dike jien. Lar ke roaini lu akol. Barone news ka peo tele wiana ya lo ko leftino bunatin urnatin rauna katinyin walar ke katina odi a shop Kush kingdom shanga yanen right natin along yo wenga de rai yenga pen rai so Matika gambela mo. Neti kon pos katugia yele shell. O kana yawe. Ata toke shetani. Ata toke nguni. Kon. E ben muka. E ben Kush kingdom jen foinde. Bino Quran. Bino kon fin wimo nyo. Cause this is the 17th. The 17th existence of the Kush kingdom. Wimo. Bana we shal ka kon Nuer kangwan ba kon ya la de to de me ya la kon and 16 counties can be kakadi ye jokan our 9th number that 9 me more independent candidate kana pai baro mo we ka omar ba inong 16 count de kan 9 plus 6 ko kwana independent kwana celebrate na independent kwana celebrate ke de 9
pai baro every year. So Rwanda moyana latin landa ka ngu landa ka det kana month landa ka shang kana pai de odi ko shang kana pai enyen jela kon jala ka boy til kon mud Kush Kingdom tila mud tina boy thin tila mud enyen kula late kon wala bagui mai pai ete bete mo balar landa ka pai awa pai bete nei la tiene kon pai mai ane ni pai tel bina kid pai tel neni o kon landa ka ngu landa ka shanka na pai til kon muz tena boy thin mai la wor bala pai mai la shangdar bala shang ejen Kush Kingdom ejen ba shang kana pai ba ka kula mar ba ko nongu ma wi shang kana pai omar shang bangwan dien me jene na munjin wa Sudan kana pai de la pai baro ma wi ka omar kel ba inong county ni da wol ba kel nuara ma kaye gule ku 16 ku 9 plus 6 9 plus 7 markepe kanga gwa me no kanga 16 again. No, 9 plus 7. We did not, our independence is not 6. Our independence is 7. The 7th of July and 9th of July. So N9 can 7 and to be added. Yeah, don't try to lie in my head. No. Please. Can N9 plus 7. 9 plus 7 Beidong 16. Try to check it again. There is error here. So 9, Shanga Bangwan, Shanga independent, Shanga Bangwan, plus Paide Mimo Shanga Barrow, Bekonong 16 counties. 16 counties, they were at hostile. Koya we kon hostile and 16 counties can make hostile. Yana on K20 2024 ba yana on odi betika mashallah na peace tournament ya bin ya nuari ya kanyo with mon kaleo and a tournament ya kon mar tika Uganda ya go online libi no be shubanei tika America tika online libi no be shubanei you nuar dan wol bakel ya bin ya nyurgwa kel and dan bin Kush Kingdom we born Luindapen ala lunyi wal barao dien ko ruaneme that's this coming at the 17th coming of the Kush Kingdom lunya finya we mon ka niet lunya wal barao number wal barao dien ejen beni be ka kon so kon ye kondur ngara akon ngu akon the Kush Kingdom akon God Kush Kingdom ko Kush Kingdom ye benwi mon ka bana kum ko ye biro nyo wonyo enye ni kula teo tekanaite amosh enye njinu basudala mo ye kula neno tekanaite amosho ai ewo gor kono bale mireken gor ka bale mireken komo ne wanang yabi nyo nanga na itakong kakawai nyinya kakona long kodi mo bina nuarte mabeje kakon ko ya kwako ya bimash kamo we be kawai nyinya kakon benyinya kon kangu yang te kon mai ko yana bi ko kamai kake lakin mai kien bana bamash kake no mo dwal kawai kanuari ayepia ya kale ka koridi alde tino angubi na ben bawo gora na white army ko white army me gor ka me enjen white army edan me tike ngunde me yel kana me banang na da ngunde so kawai ngura guraje ya kawai ni tin ngwan ya ka je ka kon ba ka nang rei nuara ko di right kene ka tung nuara bitangken benala bishop ni
bitanken ben ala jimana zamat bisanken ben kalo ne to gor kana research ken no mo gor kana ngu gor kana o enken kush kingdom beni bin ya pin ya ben fin ka style manindi ya ben fin ka kala matedi ya ben fin ka bom manindi enjen gor ka ba ngasha win mon enjen bilal ba mai to nong ba ba duai nuari ba mai to nong ba ba duai nuari tela mai to ya nong to ya duai nuari ya kon duai mai chemically ya kon duai bomban meni ya kon mai kelim kol dingin ngwa tela ba ka duai kono ko gor ka bangas emi ngadien mabi nuari luong ape ngadien made ka luong ko de ka control iwo kan ka luong ba control until ya kon kam doranya we akwana ngaken so kon yone tenin enyen la ne je neiti da kon ne kon ti demandan wi mon kelew anga demandan e buñ kana nubini e kon kel ke buñ kel ke nubini akon kel kon aidan doctor buñ ke nubini ka kon nuori akon kel enyen kwalete o gor ka tuk nuora ka Ethiopia wana na university ka tuk nuora korun betuo oba jinuba Sudan ba kum ka tuk nuora ko jinuba Sudan e rol nas jen foinde tela rol nas madong ba nyogor ne diatla gor ka rol nas ken rol nas enje no te yamo makwala shole jinuba Sudano enje rol nas no kodi me yana rodan woy ke 2016 ya kon lutin tela me ala tin ya kwa ka ngangar tela mo gwa matatin amani mana la lunjaw enyen bidor kula la dor kokon andor endundan ye dor neni te kon kwala le kum no ke ne itite wono kom na Afrika keleu enyen ya wedi dor wi mon tongo adang wan dial ko wi mon tonga ka ngwan ngul jol ke ne ka tong de dang wano ka kon kingdom den foinde a kush kingdom na God Israel dita kon kake ya conditional God Israel ya na de we kut God Israel ya kut kon ya na kut God Israel de shol ya na kut God Israel de shol ko God Israel kanai de wi mo ya kakam ya pol dan ya ukam ke ya jomo go mo ani mai ruona ben bane ben ba pol dan ba kam kona ken ani mai ani ben wi mo ba pol dan ba kam kona ken dor dan wol rew ka Israel so gore na mo banata de bane gush enjen biainen mai ya nyenya na mai nuor nyen kana yet ti nei ti ka via nak angu ya na ke ko jin kwar ajin kwar te ka te ya kam kon kam no ya kam kon ti ka gar kon dam bakel number 1 angu tane ka gar noka tane ka gar shunga tane ka gar ngashangwani tane ka gar oyura nak gar kondam bakel dial tele kelor no lalar ke je anwar county ni kondam wal bakel to enjini va Sudan na kon yan dundien enjene jas keliu ya kwen rei nuora jas keliu ya kwen rei nuora ngu kwen kana jas rei nuora mo
ko kwa kondial en block 5A ka block 5B enyo wene pe don kandial en jaske li wedundan e wona ka my wood e wo wona ka railo ka e wo wona ka na ka rai ga word bi banang na rai ban tiyo ke liu ma yele no e jaske li won wiano te ka ka na ya go ka wit mon gore ya ukan keje enje no odi ya kono kwenanja ya wene titi mwana ke ka mundi na tedi ba Afrika ba ganga ken ya kwa Afrika ya ke bisham ya we ya kwa Afrika bane ke peno ba ke shaba kawaini so nje na bangulel ya kon pal guamo ya kon pal kagambele ya ne te kagambele tan kon ya na betin tane ke university mai jen ka jube yiwa kagambele yiwa ka Ethiopia ya itijeran ladino ngaran gambele ba mu ke passport ba mu ke passport ya ishegalong la no ai nga Nuer kalas magori baba kamji ko jiram kel ke so take te gore ba kwenye reo titi ba ka kwen ba ulong ko titi yike te pia yong kanagen it's not that easy. The kingdom of Kush was an ancient African civilization born along the secret banks of the Nile in what we now call Sudan. For over 1,000 years, it rose and felt, strong as the river and conquering lands and shifting like the seasons. The seasons, Luda Nangu. Engeni kule teodi. Take a wargak, may God take a email, take a message, may God can message pala. You ready? Dear Sudanese, kokon ye kon South Sudanese, a kon Sudanese, Sudan adoran. Ye South Sudan. South Sudan enjan doran. Kwale gore ba kon wuye jalaf. Doran bi jalaf be kule nang. Sudan enjan doran. So, dear Sudanese, pray so that all may go smoothly. Call on your God, for He is in control as leaders comes and go. As Daniel chapter 2 verse 21 says, God changes times and seasons. He rise up leaders and set them down. Let us pray for wisdom and peace in this transitional time. Matana Roshetana transitional time. Kuar gera rode and kuar ka beka mat beka long ni ka rode go gura kon be kon jala mat angut kena bin jana kena shub longa rode ko be ben wiano bero long guye bane shar be ben wiano bero long gore bane shar lakin kon yana shar kodi tankon akene yawe ne me yendudan tanke ne kene ne me kokon me gorke bakon akono kume mo kume jani akono yote doke kume yo jani yana we kon juida bela bolbus tel ko rew ma don ko lon ko kur lon ko ba ko no gore doar kon yako kwatiti kakamti yako ke gor juida ala bol ya wo kambol Ibol wo bay ya wo bagwi ba ya shia dierba shamenki shamator shame bow shame anima je shame lakin kondun lo yana ted mo aba kondun ba sham ye lo ke nyen zama na todo lakin yi kingdom ye lunjo Kush kingdom te shunga matana rashame no kom kuara de mate kenete anene ken ka Facebook ba nene o kom kuara Kush kingdom ya kwengnial ya shunga
The kingdom of Kush was an ancient African civilization born along the secret banks of the Nile in what we now call Sudan. For over 1,000 years, it rose and fell, strong as the river, conquering lands and shift like the seasons. In its 16th existence, it was Egypt that bore its crown. Ke 16 existence, and they are quarter de Kafaken, and who? Egypt. Mekulete paro, Makwelelingo, Ayawe, take a God Israel, Taben. Ko God Israel, mayo take a ball, Ika ben Nika, Ika ben kingship. Mayo take a ball, Ika ben Yanaka Wushang Nanjak. Ko ben Ibe kon kan, Yana ben Yana Israel, Yana Egypt Bakum. Yana Rodanyo ben Teddy, Yana ben Kes Sudan. And kingship Baron ben. So in its 16th existence, it was Egypt that bore its crown. But now in this 17th century, we, the people of the South Sudan, are the home of the Kush kingdom. Every existence, every generation, we come again in new forms. La wane we bane ben ke ben madong majidit may mo benedan. La bane ke ben madong. Enyen bialing we monadi. Amayra liu ba wanyo daf ke pe madong anyo. De liu wane la Nuer, de wa daf la kawai. De liu wane la jalaf, de wa daf la ngu koya wedi Nueri na rode. Biranen shade na njirame. Kabia we shirt ke long lakin may jo yejen kodi. Yawa lunjo. Lui na jogo nyo. So kon la loy ne jo la ma jidit. La wane bane wa lunjo. Yana ben ke 16s. Yana ben naka wal bakel wi mon. And tadi na me ben wal baraw dien me kon ba shadoro tanatin me. We rise as Sudanese and let it be known, Sudan holds the most pyramids in the world. Pyramid ni dial. In Sudan. One can we mourn the pyramid. Enjen bienen. Na dial waka ka Egypt wa pyramid ni walel. Lakin shankel bika ben na we mourn ngundang. Bela pyramid mabagwish a with mourn keliu. Mabinagay mabari alaka. Kapam, shalka ke pyramid. In the world, over 250 pyramids grace this land. A testament to our endurance. New the nangu. This poem titi di altiti mabeke mo. Nuas kana Buom dan. Kana the land me kwala shala resilient. More DL. Shala DL. We endure. Tell them a bay. Much of corn, maybe by a long mabana give up. Tell them a give a corn up. New the nangu. Buom na yere poem. And then kula buwan ka pom kon we mon any mayana bin metan ka pyramid ka Egypt ka wall ka 118 metana ka Egypt kan kom ne ka pom ta 118 mayana le bin ka ni kama mayana le bin ka Sudano ya ka nyo revenue and 118 ya kon nyo mo ikala 250 so 118 yana ka ban ka Egypt and nyo yana bin ka Sudan ya kon mo ka ngu ya kon mo ke 250 ngode we mon eni me ane bin la bane bela kwar ke ba kon kam pom kon ti jel ke la kon ko pom kon nyos kana Buom dan ye pom ba mi lenga je te kana ite kir ya we ga Nuer yer ke ka pom wa ga Nuer ya pol kam ke akut jella ore ke kodi kon ye kon dire bane na kon gad kol Ia kondur sambala ta kini la lianga sambala ia kondur mo sambala kondur mo bane nga oh kondur mo lele
while Egypt has but now 118. This is proof Kush is home. Kush is ship. Ko we mon keliu. Kush kingdom and yet take a ngu. And then take a palm to teaching one. Manyal Kelikon. Likon. All the mammals we mourn. Take a mashallah. Take a migration. Nakareo. You only find it cause South Sudan. Tell a guama dong majagiyatin. Likon. The way they cook and migrate. Na reo karwan. Tell a guama dong majagiyatin. Gerjinu Sudan. Kodi. Take a quaconte ya kam conte ya jigwani dial. Kola nyu de ke kon ka kon ngani jalle kel ke kwakon yana be bang jalle ken ke kwakon ti yakam kon kut bieling el kanana ajana on Garden of Eden jen find the honey ba we Garden of Eden in South Sudan kam yeri ko shakana no ko kon ngani bane ala Kush kingdom ko bane dil milt bane amas bane take history. Thank you. Yaunen ba ran ye kon jodi ye jo kon ye nuori kut teke neke ti ye kweng raidan to gwes ke dur nuora ken mai riau ben ba laka ba lar kon maya betikete ba nene ken ba bari alaka ta yiro ke kon odi o kon de kon ya Kotane ke lodge magwa, katane ke diel, you point down la beye, and yani kwala wang na kon katayari. Kwala nung na kon kamikoli, kakawai ke liu, lela rode ke kasanoga kon, and yan kawai, kaya nok na kon. Gora no di, na nije, kawar gagaya gor, ejan wimon ke liu, teke, door wimon, ya rodian marwar gagaya kwa dunga biam nom kwa gaken. Dunga biam nom, Nati gaka jeken war teke door te yara dien matin te ila roj ni siang mita minaka kon yika la roj takin mo ya biam no mo ya wang bas kesa ani da rew you would mon keliu ya jien odi would mon keliu nyenya ka kon you the na jang ko be nyen ka kon nyen would mon keliu ko gor ke je ya gor Kush kingdom be lunjo gor ke Kush kingdom be duo be liu ke 16 existence Gorke ke 16 existent big Kush kingdom believe. Enjan kwala neno lar ke tayari te nyin ngwan lar ke kwate nyin ngwan lar ke mai te nyin ngwan ba ka lele di ba ka ogwil na nguma te nial wana ka space wana ka nika to dia to gorke ba ka gwish kon te ka ne te yang tie ka ne jin alien ne yana yen alien ni ko bome mete kone par ke je ke alien tele bome de par ke je barne pot phone con ka bom ne raidan tira maluonge koran tira maluonge tira made duran mash kwana la mai na kwana ya lara metode me kon gang ne ka nga gang ne ka gondit gang ne ka garmashar odi jin garmashar na ngui ko nong mai ko ne ba ko yel kana ku ko na one telaga nuora mabi minen mabi ngulel ka kon mo ka authority mo bana lenata na mai to bana de na wigmon yana yode mel kanni to bana lelengu to bana ko no ba ko wigmon da ko wigmon bi ay da di ka ndundun tera mala down dunde inyadu de no bi mat kana bi na ye de to enye ni akon jodi bondi de ne ke jo yen majo teji majo kelo teji mo buo bi onong na rodu mai re kor enye la jo ende ini keno jo ke ngan majo teji mo buo bi onong na mai ke tongwan ya ke kok kaf ke kor Kafka mai ka kor ya mai ka nonga jan kon du de gor be ngangar
tera man ngar du na ngar lakin ko kon ke lar kon ke ane ngach ka jaro ya ka kon ke shani lakin na itin len ke je ken iya kondora me linga na itin dir ko bienen badong madundi mai to tidial be yore ka bi ka mong baro dia ling kama ye ben ka kon yana ro den ling kel ke je madundi banenge ay tana na miyan ko kon yana ngajana nga gore o bana wujan campaign bana shar bana dan fi kon a wushu na kono kakana na wiye angu ba kon no mayo kakana na surrender ko gor ka bana surrender ba kon kula dol tele Nuer bala ku surrender God kush kingdom yika de surrender ko kush kingdom a wuj mo na dundan enyen kwala lewe mana we go anaran birar ko me ya we aji abiem no me ago go akel jero ade wuj mon keli utile we ano kaling tino lakin kon me akon la duoran la pigeje shol ke tele malabat pin bang mani na ideal titi nakati shankel ba ka shul lakin dial kullu ke 1997 wana 2003 ne te konte adjustment ya batereken tekare lo gantani njal luka tafine luk madundi luk mateke yo tangwan teke $4 billion te ba ngun enjel lugo kon company mo medana jere ya roda dof ejene awene titike dor ke ko dul goro ba ngoje ni kaken ye binde dor ngangar kuije one titike na kangani en kesa mo te rundi da te rundi wana longan tedi lakin neker akana this case is 30 years old ngu ko kana ka matika ta ya jo ya na ne dan ya ubulu na dorian ken kawaini luk na kawaini kana rodien en lawyer ni ka kawaini kuyeme en lawyer ni ka kawaini kuyimi kon babaroi na kon bas ner kala na ken kana rodien ko na kon ngani kon na kon kwar lar kana kon ka ana bina lar ka bala na kon ka yana bilina na haka hangeni bienen kwi normal la pin kwi normal lar nyin yaka yana yak Nuer baba ya rol kawaini akan kawaini ko ba doran kula da bana kula ben dorian ba kon kula balaraken bana kula ijen wena me yelo yana jo ya dong de bala awale mo la dong ni bo ba dong wala rai Nuera ba dong wala ka jini ba Sudan tela malana hey ya de bala na dorna yang ra de la na dora de la na bienika to dial to yana jo telema ya lo mani gwarne ni to tele wiana yanga liptina birama yar nyam pilenya tele ria wona jine dul goro mo biye we na mo ya yanga baba joba to kawaini me ya gor ma roi ne diale baba fal aba go gor to Swedish ni ide mel to kota to de ko ngaje ya be shangone baba la ne milara be jen ba luine jo yan tadi la de ya utua ko ba ke baba luine ngu baba kwen ne jen kush kingdom tin baba dang ne jawana ko ya gwa mot Nuera ya waje ya wian je ya nong anga so kon gore ban rodan yo shar bana ngashe kon ngani mo dakana kon no odi